Minista wa ugitiri wa thiini Profesa Kindiki ni acemanĩtie na moritũ marĩa maabithaa a borithi oro ũndũ ũmwe na jeshi makoretwo makĩgerera mwena wa kaunti ya Lamu hĩndĩ ya ũthũrimi wa ũrĩa ũgitĩri ũikaire. Hĩndĩ ĩno andũ mareharĩrĩria kũingĩra mambura ma ikeno na thigũkũ. Mbica ĩrĩa aratũngana nacio nĩ barabara itaragereka, nĩ mwaraho wa maĩ na kũndũ kũngĩ no nginya ahũthĩre tũtarũ twa Coast Guard nĩgetha ahote gwĩkinyia kũu. Maabithaa nao a borithi oro ũndũ ũmwe na jeshi magekora magĩkwama ndoro-inĩ na makanyitanĩra hamwe gũtindĩka ngari ciao iria metĩkĩtie mũno atĩ itingĩkwama. Minista Kindiki akoya kanya kau na kũmomĩrĩria na kũmera thirikari hamwe nao na nĩ agũtigĩrĩra maũndũ mao nĩ marorwo na njĩra njega na mathiĩ na mbere gũtigĩrĩra itoi iria iragia andũ mwena ũcio nĩ ciahotwo kaimana. Kindiki orĩtie ateti meheranie biũ na ũgitĩri na akauga mũndũ o wothe ũkuoneka kũnyitanĩra na mĩkora ona kana itoi cia Al-Shabaab nĩ akuoerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. Gũkoretwo kwĩna ũhagũku mũnene wa ũgitĩri mwena ũyũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie andũ aingĩ gũkorwo makuĩte na angĩ makora mĩciĩ-inĩ yao magĩtigĩra gũtharĩkĩrwo. Gĩcigo gĩkĩ kĩriganĩtie na mũtitũ mũnene wa Boni ũrĩa ũrĩ mũhaka-inĩ wa Kenya na Cumarĩ na kũrĩa kwĩrĩkanĩte itoi cia Al-Shabaab ciĩhithaga na gũcoka gũtharĩkĩra aikari mathaa ma ũtukũ. Makoretwo makĩũraga andũ na gũcina mĩciĩ yao, makĩiyaga irio cia mĩgũnda oro ũndũ ũmwe na mahiũ. Kwa majina ni Jemi Mabenga kutoka Poromoko Komiti. Waziri ama wizara ya afya wanapata details, wanapata data vizuri, wanapata the correct. Kuna sasa cha kupita. Masale siwezi. Namkumbuke sadaka ni yangu. Hata kama ishike vizuri. Leo matoka leo. Asante. Ni sister hii. Ni sister. Hiyo. Hiyo. Jambo. Ninalo kidogo. Najulishwa tafadhali CHPs tuchunge bags zetu. Tuchunge. Nitaka niseme kwa Kiswahili? Ni vyema tufanye rehearsal. Wakati gavana wetu atakuja tutafanya nini, sio? Video iko hapo. Naona tunasimama kidogo, tusimameni kidogo. Kwa wakisaidiana na hawa community health promoters kwa sababu na wanapofika kwa madaktari basi wanaweza kufanya utafiti zaidi na kusaidiwa ili waweze kuwa na wale wengine wote ambao ni wawakilishi wa hospitali. Asante sana. Siku ya leo ni siku kubwa zaidi. Na wetu ambaye ametusaidia mengi katika idara yetu ya afya. Na
Madaktari wetu wa mashinani atakuja, tutasaidiana kidogo tupate maoni mawili matatu. Unajua mama, lazima tukuheshimu kidogo, usitaki tembee hivi, sio? Leo kwenye hafla hii tutarajie nini? Leo kwenye hafla hii ni siku ile ambayo tunaanzisha kirasmi, na hivi kwamba tunataka tujue ya kwamba ni jambo gani ambalo litasaidia katika sekta hii ya afya. Leo ni siku kuu yenye tumetarajia. Tumepiga marufuku sana pale vijijini, watu wameelimika zaidi, na sasa ni smartphone unaweza kuileta hapa. Esther Mwagirwa Kamau, mahali popote ulipo, kipande chako kiko hapa. Asante sana watu wangu wa Naivasha, tupeane CD alafu tuendelee na ile yetu. Sio? Na pia CHV good yangu nachukua jambo la msingi kwa kuna msemo wa Kiswahili unasema mgeni njoo mwenyeji apone, si ndio? Mgeni njoo ya watu wetu sana. Ukiangalia hapa London ward kwetu tujawahi pata mtu ambaye anafanya kazi kwa executive ambaye anaitwa Josephine, na pia nikisikia MCA wale wengine wanasema hizo products zote ambazo ziko katika executive ni home grown product, na tunashukuru kwa hiyo. Na mwisho kabisa pia hawa watu wa CHV, kwa sababu nimekuwa CHPs nimekuwa na beautiful. And you have been flagged off. Very good. Asante mom. Yeah. Bye. Família.